Bangcwele. Asike sikhulume ngabantwana abathwasile. Asike sikhulume ngezangoma. Amesangoma ngisano sisemfihlakalo esambulelwa ngomoya ongcwele. Asike sibe ngomakhosi abathwasile but abangasebenza. Izangoma ethwasile zasebenza kodwa amandla abo zawalanda ebumnyameni. Nike nasibuza noma nike nabona yini ukuthi sekugcwele amajazi amnyama kuba ngoma. Angiphikisi ijazi elimnyama. Likhona ijazi elimnyama engomeni. Liyawalanda amandla kakhulu. But sekunalamajazi amnyama amaningi agcwele no red. Bulbaza. Inkosi yamadimoni ulanda ngejazi elimnyama and ungenile ezangomeni. Mangabe engena ezangomeni uzosebenzisa ukungcola kwezangoma. Singcolile izangoma into esingesize siphikiseleyo. Bayangena amadimoni azosebenzisa thina njengezangoma because sichitha igazi emihla namalanga. Izangoma zikhuleke, zimbalo izangoma esikhulekayo. Umuntu uthi angaba isangoma athi mkhulu wami Dlozi lami ngizwana nomkhuleko, khuleka uyini? Bazalwane, bantwana bakaNkuluNkulu, singabantwana bakaNkuluNkulu sonke, even amadlozi ethu adonsa kuNkuluNkulu. Uthi uNkuluNkulu ngelinye ilanga kumina kunoNkuluNkulu, kunoJesu. Athi uJesu akekho yakubaba ngaphandle kwami. Sibe noJesu, sibe namadlozi. So when how can you say uNkulunkulu akekho just because when usuthola idlozi? Idlozi asilikhonzi idlozi, siyakhuleka edlozini, sikhonza uNkulunkulu. Namhlanje izangoma eningi ziphambukile. Yabona nje masingabheki siyaphela isikhathi sezangoma because imithi esilapha ngayo namhlanje isigcwele ukungcola. Igcwele ukungcola, kunemithi amagamayo amadimoni omzingazi miningi. Kusho ukuthi mangabe singalaleli because namhlanje izangoma zithatha noma yipi imithi ngaphandle kokulalela ukuthi lo muthi othathayo uyiwo yini. Angiphathi ke mangabe vele from the start umsamo wakho bomnyama uphakelwa amadimoni noma umiselwe vele igubhu yilwane ithwalo, vele kusho ukuthi nawe usazodonsa ngabo lobo bomnyama bamadimoni. Namhlanje amadimoni athathile imsamo aphenduka wona aba imsamo, athathile amadlozi aphenduka aba amadlozi. Ngishilo ngathi amadlozi akhona but imost manje yamadlozi awasekho because senze ububi nobumnyama emadlozini nasemsamo kwase sekugcwala amadimoni. Sike sasibheka thina yini kungani namhlanje kuma socials kugcwele abantu abathi ngambulelekile sengisukile engomeni ngayothola uNkulunkulu kube ngathi baqamba manga. Cha, abaqamba manga akhona amadlozi kodwa futhi akhona amadlozi asengamadimoni athathe abantu abaphendula ayobenzisa izangoma ngoba afuna ukuthi adistribute lo moya wobumnyama ugcwale yonke indawo. Amadimoni loves amandla. Masingabuyela eqinisweni ku100%. 90% wabantu baphila namadimoni. I know ukuthi abantu bazongiphikisa. 90% wabantu baphila namadimoni. Angiphathi ke ezangomeni liyabhubha. Hayi ukuthi amadlozi awekho khona but acashe amadimoni acashe ngala amadlozi. Akekho umuntu ongcole njengesangoma. Once waphatha umuntu wesichitho, once wena waba free ngokuthi uyabulala, once wangahlambuluka, angiphathi kuguquke ngisho emfuleni sekugcwele amadimoni, emalwandle kugcwele amadimoni. Le ndaba ukuthi uyahamba uyolwandle uyolanda amandla, la amandla aqhamuka phi because ulwandle lukabili, there's evil there's good. Unawo yini amandla okubona ukuthi lapho olwandle khona? Unawo yini? Can you please pray for a spirit of discernment? Sizangoma sike sikhulekeni. Asike simlanda uNkulunkulu sicela izambulo uthi uNkulunkulu kunabantu abangalapheki, kunabantu abanezilwane ezingakhipheki, not because izangoma zinawo amandla, ngoba manje kunezilwane zomkhathi. Sikhishwa ngani isilwane somkhathi? Sikhishwa ngoparaffin petrol. Yes, ungizwile.
Umuntu athi mina njalo uma ngifike esangomeni kuthiwa nginesilwane sengikhathele kodwa siphumi kanjani ingoba kusisi isilwane sedlozi akusisi isilwane somuthi isilwane somkhathi. Omunye athi kade kwasekhaya sihambe kuthiwa sinenkinga yomsamo sikhipha imali kwenzakalani akulunga kwenzeki lutho asisizakala inyanga nezangoma zidla imali yethu. Nike nazibuza yini kulo msamo unani? Loyo msamo angeke ulashwe umuthi udinga amandla ezulu unamadimoni. Ogogo bethu nomkhulu bethu balanda izinto namhlanje siphila ngephansi kwalezo zinto. Iqalekiso kwasho uNkulunkulu eBhayibhelini wathi iqalekiso ziyokwehlela phezulu kwabantwana babantwana babo. Namhlanje siphila ngokuhlupheka kokhokho bethu abalanda yonke into bethi balanda amandla balanda ingcebo bazokwenza kanti bayasibulala thina. Namhlanje sithi kufanele siqhubekise la ekhaya vele kwakunesithwalo la ekhaya ugogo kwala ekhaya imndawo yayingcolile umndawo amandla angaphandle ulanda amandla omkhathi umndawo uchitha igazi yonke lento. Asihlolisiseni imoya bangoma bhekani imoya enihamba ngayo. Feel imizi yobaba. Feel imizi yobaba ibulawe emsamo eminyama esiphenduka amadimoni because of us. Sangoma ziqamba amanga. Yes. Nqobe zangoma ziqamba amanga because zifuna imali. Asalaphi ngendlela ekufanele zilaphe ngayo. Angithi iqinisa silibeke. Sithi siyasaba. Kubuhlungu ngoba we don't have a bigger platform. But iqinisa ukuthi uNkulunkulu asilibeke. Asibuyeleni kuNkulunkulu. Mase sasibuyeleni kuNkulunkulu asisho ukuthi asihlukene nemsamo namadlozi. uNkulunkulu asingamfuni ngendlela errong. Awukwazi ukuthi uthi wena ufuna uNkulunkulu but umsamo nedlozi lakini uyakuflathela. uNkulunkulu angeke ehle ezulwini azolungisa inkinga yakho esibongo. Never. Ngeke ehle uNkulunkulu ezulwini azolungisa ukuthi wena umsamo wakini kwathwala ngawo. Sidinga abantu. uNkulunkulu uthumela abantu. Wathi uJesu mayesehamba wathi ngizonehlisela umoya ongcwele ozonibusisa ngomlilo ozokwenza okukhulu kunalokho okwenziwe yimina. Umoya ongcwele sebenzisa abasebenzisa umuntu. Ngabe umoya ongcwele yakusebenzisa yini? Kavumela uSathane akusebenzisa. Ukavuma idimoni likunyakazise. Sinamandla thina okulwa namadimoni. Sinamandla.